Živijo, smo članice rokometnega kluba ŠDRŠ Vrhnika iz Slovenije, ki se bo udeležila mini priprav oziroma turnirja v Tešanju, katerega se že zelo veselimo. Ćao, mi smo ekipa Vrhnike iz Slovenije i idemo na pripremu u Tešanj. Tamo ćemo odigrati nekoliko utakmica koje će nam biti dobar test pred vrlo turbulentnu sezonu. Nadam se da ćemo Sloveniju i slovenački rukomet predstaviti na najbolji mogući način, a verujem da ćemo dati sve od sebe. Pozivam vas da nam se pridružite i podržite nas od 29. do 31. avgusta u Sportsko-rekreativnom centru Tešanj. Vidimo se! Pozdrav od ekipata ŠDRŠ Vrhnika od Vrhnika Slovenija. Dajte ni podrška na turniru od 29.8. do 31.8. v Salata na Sportsko-rekreativni centar v Tešanj. Ne očekuje uzbudljiva i turbulentna nova sezona, a tokmo затова ни значи вашата поддршка. Ветуваме многу енергија, борба и фер плей. Се гледаме во Тешан, ајде сите заедно да направиме одлична атмосфера.